I pozdrav ljudi, Luka ovdje. Dobrodošli danas novi klip, a danas ćemo igrati FIFA 15 na telefonu, pa hajmo da krenemo. Vjerovatno svi već znate da smo pre 2 dana, to je srpska reprezentacija, da je igrala protiv austrijski, da je pobedila 3-2. Tako da sam smislio jednu ideju, kako se zove, da igramo, na primjer, protiv tih reprezentacija s kojim smo u grupi, na primjer, sa Velsom, Irskom i Austrijom. Mi smo već igrali, sjećam se da sam snimao jedan klip protiv Austrije, ali igrat ćemo sada protiv Velsa. Da, igrat ćemo protiv Velsa. I ja se izvinjavam, na primjer, kako se zove, što je bagovalo kad sam sklapao onaj ćelavi tim, možda zbog velike aplikacije, pošto FIFA ima već 1,5 GB, pa možda zbog toga baguje malo, ali nema veze. Bitno mi je da se bacim na utakmicu, ja se nadam da me vi čujete, ja se samo nadam. Evo, kao što vidite, nove promjene. Tadić je vezni, nije više Đuričić, nego je Tadić, sad je Kostić u napadu. I Ljajić je dole, kod veznih igrača. Pa hajmo da krenemo da se bacimo u utakmicu. Hajde dok ga učita, ja ću da stopiram. I evo nas ljudi, sada učitalo ga i sad pokušavamo da napadnemo. Velsu dobro drži. Evo ga Robson Kanu. Evo ga Tadić, do Đorđevića, ide Đorđević do Kostića, Kostić ide, on jako brzo igrač. Kostić kako lepo prolazi, kon oluje, kon Evrana, kako prolazi čovek, jao, kako ga je sprečio, mama zima. Šteta. Matić, do Tadića, Tadić, do, jebote, za malo. Davis oduzima loptu. Hoće Marković, dobro je ovo Marković odradio, on jako brz igrač. Evo ga Tošić. Mnogo je dobar igrač. Evo ga Tošić, Zoran Tošić, kako dobro igrač. Pić. Jebi ga ostalo. Opet nema. Joj, kako to je. Evo ga Rems. Rems ide. Ja se nadam sad da me čujete, pošto jedno klipu se nisam čuo, ja samo nadam, ali dobro, bitno mi je se bacimo u utakmicu. Evo ga Zoran Tošić, jao, kako je sprečio. Štet. Da Branislav Ivanović do, jao, za malo. Evo, Gareth Bale, do Ramsija. Ali Subotić oduzima loptu. Lepo i fino. Tošić, ide Zoran Tošić. Piči Tošić, kako je vidio. Ajde Zoran Tošić, ide Zoran Tošić. Ide Zoran Tošić. Ali će biti korna, bar to izvuči. Joj, za malo gol, štet. Ja sam mislio, video sam je, znači bukvalno gol. Sam video se zatresla mreža. Ali ništa. Već sad će kraj prvog dela meča. I eto, nema ništa za sada. Opet napad. I evo nas ljudi. Sada oni imaju kornu. Ništa posebno nije bilo, ali sada imamo šansu. Lazar Marković do Tošića, dobra lopta, ide Tošić, će uspjeti. Tošić kako lepo izdržava u duelu, ide Tošić, piči Tošić, kako ide. Tošić, joj, brate, dobar šut. Izvinite ljudi ako sam sad prodarao malo, ali nema veze. Ja sam je vidio u golu i šteta što nije bilo, što nije ušlo gol. Već je prošlo 45 minuta i nema ništa novo, ali evo sad idemo. Jao, kakav ti je pas, majke. Nikako da damo gol, to je nevjerovatno.
Subotić do Tošića. Robson Kanu do Davis. Davis opet do Robsona. Tadić ide. Ide Tadić. Nije baš toliko brzo Zoran Tošić, ali može i on. Tadić će uspjeti. Bravo Tadić. Lepo se ovdje izbavio. Brate, jebem ti ovu loptu, ne. Sad će stvore priliku. Sigurno. Ga Joe Allen. Sreća pa je malo spori, ali dobro, greši. Ide Lazar Marković, najbrži. Kako se probija Lazar Marković? Probija se čovjek, probija. Šta radi? Nevjerovatno. Za malo smo oduzeli loptu. Šteta. Sad će biti na kraju 0-0. Evo ga Kostić, Filip Kostić. Kako ne možete da napadnete? Jebem li vas usta, bre. O Bože, kako ovako? I sad je kraj meča, ljudi, 0-0, znači, ne znam. Loše smo odigrali. I eto, nema šta da se priča. I ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite like, i share i subscribe. Da znam da još snimam ovoga. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!